on the way. 6:30. Stream 30. Song, music is good. You then with the phone, then we Bible study. And meron din talian. Fashion na elemento. Finash phone del rakte na ma OVA. Taka na meta. Mic check. Praise God. Media vinga in kasha pe long of kevin at ben al long moon. The play the Emily Tangalime coach 6:45. Ide ndak siyah level in that ke Kosrae. Media ngayon rocket Maiga mandi Mike. Ona. Okay. Check 1, 2, 3. Check 1. Nothing is better.
Global Media. It's tagri sang sipelan ingina matawag na kataba like Bible study lashke because ngay tabali may nagamay wigat ka online ke when si age Bible study chapter lashke ke malam nebe. Praise God. Akulan gan si zuko lugar o nagdain kan tagani yagpe.
are gathered in this place to magnify the Lord and worship Him. Yes, we are gathered in this place to magnify the Lord and worship Him.
When we look at the ring of that we go, and cast the air we possess. When every Kain sum nag-isap na yababa. Lamay beto sungat kay sinagaywa. Kung di na promise kay mo ipawangin maupegin kay Niklas. Kung di na promise kay mo ikalam mo nagaywa. Kung di na promise mo ito ilang sigat back mo wo. Uyi ko kat ko fakula on uyagin kay nun. Fakula malap na sungge. Kung faithful ko makpay na pay. Nagay ko sa nagay kat mo ngita. Kat ko fakula malap na sung na pay. Kulogi kumaro na pwede. Kulogi kat wengan na pwede magat kanrala kung kayo nakilami kung kalan. Maulas mi senya kan reflect game bata. Mga nagkiwa mga kesa. Magis mo. Subero kat nakanigay ko sa ngayon magis mo. Subero kat kan sumsap na iya. Sumsap na iya. Magis mo bata. Uye ko kat lang siya bakula malam sumge. Kumba kolas, kumba maulas. Kumba misalar, kumba kadanglalar. Kumba kadanglalar, panangat kanda ka kay kasang isube. Acts of Villa Bible Study Lash came out in February, Baba. We want to give you praise, honor, and glory, Baba. Our plan na wawisilong, Baba, na singkay sinagaywa. Na inkum magkaiba na katkan ko na yung plan singa, Baba, panan. Pero begi mo lahat, let it look in ya, Baba. Uyi ko kataga bakulon singa. Uyi ko kataga bakulon na pay. Na kumpa ko. Lan mana ko ki mong lahat. Na shuka yo, you are everything, Lord God. Kung malap ki seulas kay sinagaywa. Kung malap ki enkushay be baba. Kung malap ki may cool be magkubay ko Lord God. Kung malap ki passionate. Lan may kalan mo idealo na gaywa. Kung shine ka and praise ko. Ingay glorify Him and magnify Him baba kay kosang. But praise shield siyong baba kay mo. Ingay goygat kay kosang. Hoy na kiaslong. Elam na kaya siya kalam na kay Kenneth Clark baba. Let's see art na kayo mataga kay kosang.
Maulan kay sinagaywa masilela Baba. Breadwinner siya unagay siya unagaywa nenagaywa. Kung finamit force masilela yung yura kay kosang Baba. Layla kumingko na kalami kumkalan. Layla kumingko shuke kay kosang kay kasama the Holy Spirit. Ekas na siya. That we can gain of God's perspective Baba. Finagidin na seconds, gidin na ako. Kudeng kon sista ke. Madagyan siya Baba. Kulo kaksin kong napay Baba. Kulo malalap na siya Baba lang. Kulo malap ke lang siya kumindishishi. Kulo malap ke pela siskatle. Kulo malap ke mait na siya siskatle kung kan saukatle. Panangkat kan palokan kan pangong na siyang gay kasane. Kaya suminorik pa na singay sinagaywa. May long na kasam gay kasane. Kung magkaifa na pa finchaklan mait ko siya. Kung magkaifa na pa finchaklan siya nagaywa. Walang siya alu eba mula siya mait. Walang siya alu eba mula siya. Kung magkaifa na. Kikosi mapang Jesus. Il va declare fakla, il va ingene, il va pray, il va moan. Where you go? It's fakulon to Jesus. Where you go? Nagaksilin ko kolak powers na lang in fakulo. As a sign of sacrifice. Surrender na po na, yung fakulo malam na siyang Baba. Lalo na pala kung kanra, yok niyalo kaila. Makat siyak siyang. Kung limited na pa ikatikan dapat lang mga inalas kayo mga non ko tapatera. Kulo kaya kung God mo siya mabangdang God homelessness. Pumito mga nagaywa, when pa, when kayo gloop melang insensi may makundikin. Kulo kaya kung kayo ikesa na siya kahit siya nagaywa, ang lalad mo na pa ibabala kume online audience na kayo kayo kasi kume place yan na pa ipiyan, make sure Lord God. Yorak silan may sige kasi nga baba, iti wanin siya ba? May long silong, kaslong, ano kung pagil na ko, iti vlog na yung jaw. Ilata ko yung shuk-shukin niya pala, in rela, kundi print na kayo may mga baba. Uy, ikaw kamit, ikaw sa. Kaya nalang pong ikaw Holy Spirit. Kuming goal, kuminagadayan, finipal, akso sila kaya sinagawa mo yung katikain mo siya pena. It's only through your Son, Jesus. Magayipan na bagat kang pa. Ngayon pa na bagat ko yung unyagad, sangguran sige pensa mo. Aksingin kong malala Papa, kainin Jesus. Talinding God nagabaya ka taga ni Baki, amen. Please say hello, my dan pa. Kulon singkat ka nga si Peli kumyakan, and you look good. Katuye mo sa siya, ngayon, tinali, may mausel dalagan, dahil papaki nilta, kandigin na siya nilta ba? Kandigin na foxy ba wika to yikong eh. At sang si Basan ng Jesus. Foxy wash uyiko ki Bible study lang. Katalang bang eh. Katawa siyak lang nilta uyiko. Praise God. Kilomalap ki nga si Belia, Sister Noir. Wala ba Sister Ruth? Sang si Basan ng Jesus. Praise God, kilomalap. Huwag ko nga lang siya kilomalap si God. Kaya may nagamarsh kaya ikaw sa nga, may mawi online. Ne si Papa si Winse Usima, yore kaya Bible study lash kaya ikaw sa nga, kung di yore mga ipan na. Kainin Jesus nga declare paklaman sa nga, kung may place pa nang, kung may place siya luman, pakikasan God. Huwag ko kilonsing God, kaya ko yung nagsabi na Bible study lash na kaya, Malim sing in February, Monday September, naging malim sing bang ipanang, fall pa nagdain ko in faculon singkat na pa ike. Dahil ko nuskat may kimtan malim sing, mtan yeah pa na nim sing malim aklu le bang kude shuen, week kude shuen naging malim aktolu. Na ekran na Christmas. Ekran na katchat na katsumoy lagi wek ya banang. Mga nagdain doon kaya pensa nga may siya mamagat ka na raw kaya mo lashin vela singa bagdain kain when magat kan flokin kaya pass mawulin wo glory days masivan nagat kan raw in the present time in kan security God kadain kan liye future lash bagdain isam pastor nga mawrik letar ma Jesus rela
thousands of years back. Ilora mi singe, kden koin etogem singe kden ma koin rela pel fashion. Pel chapla singe patat le yok si Bible of that. Patat le yok si ole yok si kya sin mitlalal fungi. De sin mitlalal fungi. Si kya ma singe. Sulele lang guys singe wa. Mait ma we Bible study ke ko singe. Lagum we alu yes. Lagum we ke lucen bel se mangitin away masifan na. God guys singe wo fall na ki foundation makatash ke. Fin foundation luman balu luman power ko manasa. Fin foundation luman pasel luman power o shak na kumtikan kamela daw. Fin foundation luman pawrek malum wall lum cleanse up lum lucen bel kumaro power ela kushela siya sa sanggat na gimulak maida. Kanin mapos na kekring kandige. Masivan na magdekaran raw na pa. Kaya sana siya na kekasing den review ya kadashi mandatory. La main situation na kahit sinakawa. Macam itu kafan sigil reportin malala sa bar. Merong spar kan. May ni perfect ke kuluk na pa yan. Flera, wuna. May kumtikan control. Mama may ito fact key. Mama may ito run you masaya. What's outside of your life, you cannot control. Ito sikat pa na. Misingi pala, may chilpe ilya ke. Kan me pa. Finikom long, sana singkat mangan na phone na. May kumtikan karangin. May katfin karangin magdete karangin na. Kaya stress na pa yun. Na parang kat play rate man singan, sum rate man singin. So rate man singin, connected na stress sa ash na inkom. Ildi ash kiyan. It's in you. Na uyi ko kika tagani kaya ko singe, kaya siya liye. Enchiwan na pelchiwan na oye si fan na. Main kan kya siya. La may situation na na siya. May kumitilyan na kaya. May kumipeta ko siya. Maupe, pelupe ko. Pel mo kumdikyalam la. I-foko kung sober la pangi mo la. I-foko kung wala kung na pa ikato na nalupe na pa siya. So let's do some fast forwarding. Lagi may lutut ke sen mandatarek den kan liye ke puklan. Saptas nga likos ke puksa mga tidarangan. Puklan sam. Ingal dolu. Fos nga likos. Ilakalam yelpa. Pangi pense. Influent masangan. Pangan. Ensi magat kan remagin. Masi magat kan sang metapuk mana kayo magdasyuna. Kan me pa, ininay nash iklesi ke liye lasha. A God perspective. Liye lasha bagden kan liye mama kadil liye lang God. Fingat liye na ki kadil liye, nagdera na kidera ma o na ki kadil sap kana. Naban nagtatkan ni ready kaya kalam yung ngay, Sam, ignal toli pa singalikosh, may tagay mo mas pebal na dan, kaya pebal nito manakula na kaya. Oh, bentigi na nga, tabala. Ngayon na sin Bible translation puksing gospel ako siya pa kaya. Meron Mark, Luke, John, ilurikle ke events ka, chronological age ka, events ke, Molan Jesus ke Jesus ni kina sonlang ka siya, ni kina lefalog. Ashmet lang si shuke buksing nata, ngalong si place yagi kasi magdagan si shuke translation mit force, jik siya may nga mit force, siyape. Root mit matafara. Sang sibasan na root man. Siya, siyape. Lu tar kung bawa siya roy, siya ba? Si bangga ba? Siya ba? Matuli bangga. Ashmetin na, Gospel and John. Meron Mark, Luke, John. Alam mo na pa yung reclaim kan galam kan ready. Matuli ba lang siya? Kaya. Maluo. Kia san silbaban na yun. Uy, masipan na lala. Ahel, mato ka ay mawul fala kung talalungod yung dali.
Siani sangsil na sibe. Ako ni sibe fineash ininaye. Malu muna. Okay. Masih bala lang fineash mo. Okay. Anyway, okay. Katani di review ya kata shit. Why na si masikya? Ki why na si pel? Ki why na si en? Masingay kan karangan kat kaisin na kaywa. Na panang kumikala makelay po mao sikyak. Na panang kumentila rehack na ke. O kumeli siyak matolu mga charm kin pel matolu kikta pel somla. Pel nagkaywa magum siyak masinggat ka pel nagawa sikyak ka na kung stay back and then kung siyak la matolu ngayon kan sang kasya kung kimuluman. Matolu ngayon ba kung God like glorified ki situation singan. Finu nga yesi, finu mo yung sibubusi, finu mo yung ansi. Make God like glorified kimasin. Number one, kumkan magia. Number two, masin na masikya may glorified God ngayon. May ito sang kasya unbelievers si. Kamwit si masunay ito kikado. What will be the testimony? It testify again in unbelievers, a lost person. Masisikya ngayon. Aktolo pa, come back to us. Kidain gandiye. May kumete siya, may kunti sikla may ta wunsi mo, kumete sikla, may ta sang accomplish purpose ng God ki personal life loko. As may kumtel na ki pa pala unga yan na pa ye. Classic example mo, itil yang na pa example sikla ng kandi kaya bisingi. May tlan God, yok na may tlan God. As may tlan God din pa pala. So bel siye kay ukman na kayo name it all. Chopel fulfill le katlan gain me. Urek makanon na kimasing kan liya kala. They glorified. Non-believers sa liya kan men masil suna sovereign lala. Na mo me accomplish. So pangaluo false gash. False doli mo lalgo sila kalimi. Lapangan masapla si ma titol ko lalgo. Job to pos sabta sab lagi buklan Job ang luo ilakilim now I know I've seen it with my eyes now I have a godly perspective ifo ko maupeo sikat na si ifo ko may answer ligina kon siya kla ifo nga pa na siya ifo ko na kuluk na si o nagyo charm ki wiktar panang kita review ya kita den makonsulpe Kika chang kaya mandi atari ka tanga namin singing kaya kung kan matingit na siya, matumintihan ki masaya, o inan na ki focus na ki Jesus, kan mati kisinji, kan mati mail, ki kung matatayo rin ka to, pangon mas mawuli ki kat, katagan ni Pag-Amen? Wangin mawuli ki kat, katagan ni Pag-Amen? Wangin mawuli ki kat, lahil titabukum singi, ilashek na urela, ilashek na wuli ki namita. May tiyali kila siya. Tiyali magat kia pa. Kidain kandi. Pangon mo. Eoro. Kat. Eleme. Katlam kuya. Masime kat. Mahal kia pa yung rekimedo. Will that glorify God? Makumtilang naging in your personal walk. May insiyo makumisunan. Ifo ka nga place ki urikmas. Ifo ka nga place ki siyawla. Ifo ka nga insiyo na pa yung bisengi. Matulog ka nila apply na ke. Katla glorify ke. May witness na sin sinners. May mason na may mula. Accomplish purpose ng God. Kimulas kahit sinagawa. Na uyo kag tetre ni liye ke. Fukpuk siya ngayon. Ulang na nage singalikos. Pinetre ni liye ke. Singa itkos. Kasna ba yun Melvin? Kasna ba yan Pangan na ba yan Kosrae. Kadang ni ready. We are kasi ready
singaw likush kategori read niki na nga som na inom madal sing God dako nga fakalama kela mea esika na sin met kotluga kachibari masakla niki kachua 3 2 1 read niki na nga som na inom madal sing God dako nga fakalama kela mea esika na sin met kotluga kategori that praise the Lord. It's been settled. Katina ito lang panang katala na kuwenig. Katala na urerenig na baye. May urerenig na Kosrae. Urerenig. Kuman brought truth. One in manas. Kaya mugui-gui. Iti na ako magiwo. Urerenig. Na urerenig pagkati matay kisap ta siye. Kisap ta siye. First siye. Ikasyakat kahit sinagaywa, kinain niya na paye ke, ngali na paila, ikit ka kan lihat na paye, kung taka intentional na paye kan taka luti ka ni tayo. Ikit ka kan ito la, pangi mo until I come to the sanctuary of God, and then I know. Ngayon tayo na chikya ko. Mwinme, faklan mo itsine, Asa, worship leader, lan Israel. Ilan ko kaya, kailan sa pagkat na paye, el worship leader sila, tila David, el worship sila Israel, the nation, kailan sa nayok sila, o may kinain Israel tinay tolel, kalain sab liye lalay na ingan ke may taliya lingan kila el worship leadership ki makunen ngay o inner turmoil ko mani nila el temiste ke min me as mau basic na sa ki kalain sab lalan pe o me el liye may sayan mit chuo el pang may chen tao el liye la may sayan matik lal pong ikat matikulan sa bakat alam mo na pay na sildal. Umdal na palakin bekan sing itarila. Kung porn again tayo online, kung nan ko, may te porn again na labo na si. Mulal talatina force. Mana telong sira teloro. Del sham malingan pel na kiwa ki eni takay niyo. May la shavinan ki mama urikle. Mama lan pela singi. Pangen masi mayorela peneng kad batek tilekiklan sa pakata. Na panang inkanukun gatlela kat parela masangan shantek or panang katangan no kaya play me mate kaya nag play me kan mate nang kay wala kumbara mga parela no you just don't have we don't have that God perspective na gimasikya kimula in our personal life na panang kat kisensiyakin sa lalal bungi tigisensiyakin wonder iki wulan ng God. Agad kisensiyakin siya nga la, ipokagulong na siya kawun sila. Simple akin kain sila. Kung matayaway king anak kaya kandal pong ikata mo, matay ka na inaletlukin kung panang kumtilang si baptize la. Panang kumtilang siya lasangin siyong ke. Moulsim of Jesus el pawin kat na kaya. It is an upward calling. Upward call, masing ikan me pa. Ildi, mamasin, may manasi siya. Nagkailan kan falayla na pa ima. Umdali, moulsim singing kadila na selective na ki may playwork makin mashton may malchulela. Ti may din chulela na kayo wapangon na lakan me. Pinipangon ma crowd siya. Kaya pangon mo pangon mawuna kayo be. Kung tigil ni lima sing asking ko na kilaming main, ikashigat kila kilamil pang mo, niki na nga som na inom matalsin siya, God. Tiniki na kumwela alusi. Nga fakpel pos kudin kan kilang gamit ko siya na kaywa. La wengen siya lupinen ko siya. Wengen siya lupin pelo siya ngay, ekan molela, ekan sang misa na sin siya main. Masipan na may kansang pa,
Jesus. When in mag-fact kad fin-fact ka tayo naman, kad fact Jesus. Kad fin-luti ka tayo naman, kad luti Jesus. Kad ganun amen. Na panangi cash kat kan lila. Ilan na nga, siya na pa, very selective. Kaya Jesus el ramangayo. We are reading den kan sang aliye ma sang na kekten kan ni. Ne ke na kum som. Fin ka tayo na ma sika ke mo man mo pe, ma kum de kind endo. Ma tulo ma kat fak pinga pa kum siyak sumo. Kom ma sang glorify God, forget that. Na sum baba. Me kan me men sikya. Ma na ki me. Agluo. Me the witness na sinon believers. Ki situation local. Aktolo. And then what will he accomplish? Accomplish ke mulang guys sinagaywa ke situation ko ke mainsiwo ke makadil chut na shuman. Urik maluman, chop silungan, ka they glorify ke chop luman. Ko it fulfill makay na matulu, matulu pa ilpawin kat na kayo. Will it glorify God? Will it be a witness to the unbelievers? Will it accomplish God's purpose for your life? Kating na makatin may aski mo la sa sinagawa. May matulong kan sikya ke. Na ken kumaske na ke ma kum sikya na ke anbe. Fin ko into bokla matulong you're good to go. When me if in the glorify God, a place ya mo luman. You better check. Na kung may check ibaga kung na tala me. Correct mo ko situation. Kung may siwa siya can place you with me, God is glorified. Me, in my witnesses in unbelievers, in kanita me, in kan kalma ken kan kan ngi mo siya in binte, magdera pa, som na kilam sin God. Som na rin God. Sisa pelum rin, when kung binte sisa pelum yo, o kung kalan sa bakat, na kumeula, kumetola. Hindi ko. Hindi ko siya. Purpose in God, it's not about you. And it will never be about you. When in i-plush met di gimana gaywa, God met di gimana gaywa katangani ba amen. Para pa nang katay na pen masika maupe, magulog may answer, may ungay, may insiwo ke, siyak matulungay. Kaya glorify God, forget. Kaya witness na siya unbelievers, forget. Kung may accomplish ke pang lang God na siya kahit sinagaywa. Yok siya makatil rock, el sila mao. Fin naman posta ka nang imasa ngayon, el sila yung maslo. Kata ka ni ready, media yung kansin na siya ke buklan, Matthew. Oh, meron saptagos, posti ka saptao. Ki saptagos. Lungulikos, kalungulikos ka. Ikas, siya sa kasya. Lungulimekos, pasapla. Na may tigi lungulimekos. Now, masih mga asking kan kasya kato ye kong Pero nakiwa masikya kung nakan na mo, may kangin God, kung may kangin mo yung tago na rin God. It's si fan na mo kung kansuka, tup na gima kung nakandala, kaya fokal na place sana mi singe. Kung vin place kayo mo, kina may witness na sin unbelievers ke, na pangin pen si may matay, kilya na siyong kayo. Na si kahit sinagawa. Kilingan siya kita lang kaya fokal mo na si, kaya fokal mo na si, kaya mo na situation ke mo ula, wukuluk, siyak matulong kaya glorify God, kaya witness na sin unbelievers sa pagka, after sila makatil planning ke mo ula, kapanglan kat na sigo. Kata ka ni Back, amen. Napananguya ko, kiktan yan God, il pinalong si may tagaywa, il sila na may tlarik makin. Il sila may tlarik makin. Kata ka ni reading, saptay ka siya. Akos, long limekos, siye. Al, itar po sila,
naka-trail nage subtle makers posse. In mo kan kya siya din, stay in contact, kidan kan dila, may sila wrong eh. May sila kya kilmin siya, kidan kan may tama lututan Jesus. Kung hindi may tama lututan Jesus, o kung may kya doon siya mga ipa na, pa urela, weling ka, kaya ni elman man, kabulin na lahat mga kahit sinagawa. Para ka din sunan man gagado, kat son na flayet na form na. Inda kiyalu apane. Kung vingu yalu, kung di with Jesus, o ay wapena kan work. Kiyaluan, kung gun kum na itala kalam liya kong. Kaya kalam yan na shirkit tayo kan di ki, mana yok si pangay. Kata ka ni, read, el bamo, may nagawag lang na tari. Kata ka ni, read. First of all, Ligi and Galilee, a city, Ligi Jerusalem, Judea, and so on, Lion Kadaleb, King Fed Jordan. Ashen si malakilim yike. En si malakilim make ne pa men. Meni Nancy make ne. Galilee. Anong din ma Galilee? Kaya siya short on the Galilee. Galilee. El maun may first perspective to call Ligi and Galilee. Ashen sige mulan may nagam dali Jesus sige rawar malay ne. May kan sa pamaitan mo float nan sige. Ashen sige mula siya ki engkat matawag ki masimo kumingan ki urik ma maigan ki matakin mulum ki linsimat ma kumitek Jesus born again. Falsa baikat kiden kan float na Galilee. Float na Galilee na kiyan ne. Pero masir ang asam kinangan na sir kiden kan dia ki apangay. Katikan sila magat kiyo nagiplan ng God. Katin may masyat na sipin ka, ligi ka panglan ka din Roma kat kirang sin God, na panaw rela wanin kakapat lak yung mulin ladungi, mulin man lang siya. May kat sila magdenoran sin God. Pinbang na may malar siya na wanin akos lak ke, na meron ka taro, urik mabupangan. Ki bosimam del reading el maun might na me un might na pas festival again Galilee as it is singa Ligi Jerusalem Judea and Enstia on Lion Kadalep K in Val Jordan Hachki Lima sinana shkai sinagayo when mawigat online when mawigat ki floor la shkai kasin then kan di ki urik malan gata el mo Might forget, might yes, my will, make us again. Might first person, might get, might forget thing. Now, might forget again, but kindly might forget. Might forget. Kimule. Matan. Good. The look. That mat more. That matter. Might forget. Kainin mo ito ka nakimasing ito siya, pangin mo, siya na kita yung kandila, kaya siya yan na ki munguling lalay po nila siya. In fact, sige mo may first, na kita read the subtitle makers posse. Pangin sila ti ko, kaya namimit na ki kingdom lifestyle si, lan may si, ki mulan. Posse mi din ba mo me? Un may pas se pangin ba ye? Sabta si, sa amin, sabta libigos pas siye. Siye. Isam yan ang lungulit ko. Pa lungulit ko, kalungulit ko. Kalungulit ko. Lungulit ko. Lungulit ko siya sapla na, siye ba mo me? Jesus is But when you read, meron sa Talimegos, Fossie, pangit. Talimegos, Fossie, una. Nung Talimegos pa siya, may nawagin,
nem pogimit, pero the relin kan kalam in context kinin da mention. Isang na mit purpose igual tari pa ye. Iluguel na mama Jesus in man, katangini read. Jesus in you with purpose pa ye. Na version na ye. Final. Na bad method, ne method, good port. Madain port, may television, may taman maskata, and matenta wa una tentani. Jesus in the name of anyone with purpose na me. Na version na final, maapen na upesi. Masike ka pa, ini kolem wala makien paglaed, enupe mo me, eshelik mo ito. When maso na pinete, maso na plug in tete, with pinete sipin iwo finals ko, upe. Na pinne to si fano finals ko, upe. Tad to si mit masi, kain dalikshin na kayo na yena, wala ne kain mit panas ni na fond na. Wala ne kain mit more excuse. Wala mo kain na mit sima pak mo me, ipopogunsin tala klu na si. Iyan kaden dagshalig inusek lang kandila siya ko in pangdang may tamalitutan Jesus. May pagantay nilang si Tagalog Bible study loss pero nagaywa shock. Iyan na pero Jesus kaya kalamir yo nagimay pangin gad na kaya lewus gad na kaya mo me kumkote na intifano ki liye mo man. Nanapwa liye mo man oye mo man. Kung binangan, pangain mga kumeset me. Siya na po na kaisi na kayo, labi. Lalapag ka bumis ka malut nito. Kaya nung darke. O kung may simasun na is Jesus, so na baptized, walang pel. Consider we Bible study batle. Itatar na pangain mga kumero, o kung shek na waya. Kung pinagsigin God, fagkulansin God kaya malututan pero nagay po, o kung te akus God yung ganwala, kung te kwentang pang may tamalututan Jesus. Commission mas kay sinagay po, kisap talong laygos, kibuklan meto, fasigan niya nagilong ulit pa mo me, sumda vin pero nawan na ramay tayo me, may tamaklutlut. Poste na may katusin na kaya aluo, o when Jesus kaya pwenen, when siya nadulak ni Sinye. Fosse na meta, kat pindabla riti walin nembonge, fosse ko, fosse ko, fosse lumon me kort. Nagdariti na lang ko na Jesus hindi un moitse, na ilme il fasciat na finolo. Il summa na me, melora. E che il mata? Onay natin na kung definoy ka na takinyak na pa Maybe Holy Spirit ang confessing may in sa mga samin, kakyawin ka. What more good too? Kung pinipinaki, kung may siyang o natin na takla, may siro. May siro, nakita yung kakyawin namin. Jesus in me, niyon may paspasya, na in me, in fact, siya TV na may siya, may dami. Shishuelik mo ito. Shishuelik mo ito may mentis ka naman, kayo ukoy Jesus. Ligi mo ito malong sinong Bible study, tatialik kipeptais lang. That's an example. Poste mo ikapsingin God, kikasan God, ingon kita siya, soon na ito ka nagkiyan, simulan ka me, discipleship. Il soon na palayla. Il check na nananggal. Il check na silela malero. Il soon na silela Jesus. Jesus ang kanilang kamanaga kimaulang. Na pa, pwede, kat pindi mo itumalitutle, o kat sure ka lang sa bakat, pa, may pukan sa amin kaltolo, shking ka na kilim yun na siya, kahit sinakay mo ngayon. Hindi ke, il fact na kay kosin Mayok siya pesa na siya, kahit sinakay mo pa ngayon. Kaya naman tishuan na kirik masingay, mahul singa tanakad na kong katawali. Ash may post that na si
Ate na ito la pangin mo ito keo. Mapala ito nga kulewu na tuwi wintele sang me epela mola ko sang inchen na kimana na pon na. Kapag na baba na ngayon. Well, siye may lutin cuman style apranin bayi. Luo umlang dari kumsom na iskum yang fully na singa. Ndali asap ke or complain lang ngayon. Ke sami ng tuloy pagdating tinyang na kengay. Fingkat liye mga sinanime. Mga mga ininay may pagtamaluto. Katwida na nike. Katwida na puksingan. Reading na tempe. Ako na ready? Uya ka trene ready. Ready somna. Somna kiskan lo. Gagawin na katwang gate ng tuloy. Katrene read. El fashion na vinalo. Again mata, natamalit to the lost fashion na yoron. El matayawag yung diti na sinmay ito, fa. In semo elos sa gagawin toko siya yung malalos. In semo elos sa sor, na elos sa pera. In semo elos sa fakpep, ta fela pa malalos. In semo elos sa machine shell, mal in masiwas-was, tayo sa good. In semo elos sa papamata, tayo sa papamata. In semo elos sa nasa sincielos, tayo sa lieka. In semo elos sa akiwe maita, tayo pangpang elos talit na tingka. In semo elos sa kalye yakti masiwas, ta tog siya ng kasya malalos. In semo kuwas ki medakan yung kuwas, kalye kuwas, bakkan gas, walang kuwas yung gigat kay. Kusigaret living semo the yo malelo in kashaw the oye los kalye metalis and the metigo. Let them back. Praise the Lord. So your value must change right now. Amen. In contrast and compare. In fact, we answer up in my English. Something keep answering in amen. Messi me that he said again. Tolu. Kategori reading. Masih minta pangan ingkasel semi-clans of silang God worship leader. In worship leader lang church. O yun siya lalo na. Pe. Iki. Ano nga? Iki siya. Iki rin si mana sinmoy ma. Tilal kung ikatawuna siya tayo siya na. Makatitiyo ye ka pa, kung ni sapla yun sang karning kumisir, may sapla yung muli kime, matawag kiyo. Na sapla yun may po, sapla yun may, kulog na siya. Charms ko nga siya mo. Ugul na force si Pangay, katitalan mat ko siya, saplang na ulo. Mugul sila ilan na naurit, may lang ilan na, finchak sila nga pa, lain cash up na pa lain makoin, isas ko rin mo sinakwel, na dark class cash up na, rookie class na pala, cash up in town, hindi yun. Finchak sila na, may laro pa, may portion na, matawin, il sumurik man, save up money, or all mga gani, il cash up na pa, yun, mula mga gaywa. Na pinsak la urik le. Na pensi na mo, ilakula lang ko na mga na mo, ilmise. Ilmise na siya fashion ni, Trumkin na may urik na sila ki, may mga lang urik kill. May kasha pa lang urik kill, may telero kill. Na siya ulalam, gulki siya ulalam pa mo, may samkin mo ulay pa mo, ilkin mo, pensi mas manilalo, na ilki cash kill limusin sa go, calculate dark class. Yun kasi diya na wara kalasa. Na may taliel. Na mahal na nainan na paike. Mga tuliel ko kaya pagkat na paike. Hindi lang siya. Ildihan kaya God's perspective. Na lisa at plan niya mga singin. At plan niya na mugul singin. Kisiyaw siya mo. Ngay samin pa mo pang may kinry ka na. Siyaw siya. Sewin si sila na kaya replan mo, kaya tar ka tara, magdara pa ngayon. Na matera pa, mas sila dahil ngayon, tel rin niya lay mo sinsugo,
Renil innocence kongen, na wala kawin minse. Kawin sibel, santor klasi, digilya tuka, uruke glas tuka, yelin sitiye. Yelin sitiye, will push no great maliel. So as ko yelite tuin na lalo na, ngitang 10 mil na pa mata. Ang higit. Driver, siya, meron dalian mo. Kikten mo na ito lawan na ilan. Katingan kilian, wow, cash abatin, mana kayo. Idalbagan sila. May first liw, may tiyumbel tungay tang lilang singan, may ngan, ilmisi. Kila na bakit kira alam sing ito siya. Mahumdal mo ngay, may misa si mahumdal mo ngay. Oy na may kikat, lila siya ti anti-kasan God, madaring God, kat ti sunagi sanctuary, pot singalit ko, o kat may mawunga si kipel singay, o kat ito na kuluk na si kipel fasyo. Finaw pelas yung kiyan kumash ka ning yena, matawarin God. Ewan naman na kayo, all will be well. May nakan na, may pose, may ki, may muel, katay na make. Matayin ka mo me. Insi mo ilo siya be? Si Barry? Doğru sen kışa malan mıydı malum. Kalbe baygil peki fosil gisgelunge. Falulaşa eninen kain ekle. Magat seko li seko ingan ekle. Megum li seko. Messi magat li seko. Dagi ko corner singa. Messi kita tala ala mulingan kita digi tak. Faka si mamit kumatali maila. Stoja kung gimo me. Five squad. Mindset. Me kuto mabet mo yun. Mano ba, just be very honest, when kikumetain mga nan kay kita ngayon, you're disposing it. Isak lang siya niya. Main siya mo. Kumatungan ka lagi. Kasil ka to. Masing nakimungo. Kasil ka to lang kama ng siya niya. Kimungo step. Kimungo step. Dali Kila mi mo, insiwilo sa skarabingon, tokshan siya umalalos. Insiwilo sa me, Asor. Insiwilo sa me, Asor, Tylos Papayara. Aklimegos. Insiwilo sa Papep, Tapelo Tamalalos. Insiwilo sa Machanchel, Emmanuel Maswoswos, Tylos Papep. Sigaridis on gosh. Insiwilo sa Machanchel. Malakun. Malakun kanya ba thirst for the righteousness. Ilusame. Tylos Papep. Insiwilo sa ikosh. Insiwilo sa Pagmata, Tylos Pagmata. Insiwilo sa Nasasyan, Tylos Pagmata. Insiwilo sa Mayata, Pagmata. Insiwilo sa Kanya, Kimaswoswos, Tatapasya, Shawmamas. Insiwilo sa Madagang Nikos. Kaligos, bakkan lukna kayo lang ko si Kigyat K. O si mama, lang sewo, to yok mga nilovos, inga siya, to ay nilos kalye may pala, siyempre may kiligos. Change your value. Pamim magden roke, false sinagisigaluo, pem na siya kahit sinagibo, structure na gimula ka pa, kita restructure ye.
Mama kung pegan mo value ngayon, yisen natin, siya mo value. May value. Ma-phone na may tama, insiwi ko siya may, sa casho. Sa casho pingon. Kaya pa, fine wang access loan, fine wang genik loan, o yan na may tanaging mawu, ito la siya na yung muli kinamaten si Wukeng niya. Kaya siya guys, sinagawag tengkan ko lang sa pagkat, ingay na ki genik ng God. Kat pinli, magkatili, kat pinli, o yan na kat kili mao, nagdeklan sa pagkat, o yan na kinfact mao. Para, katong may ito, lalay kong ikat, sakti, akos kat. Osh, may check na, klan sa pagkat, sangin silim-singin, si akos kat. Masipan na may kilometers, kaya sinangagtenggan dagi mulak may ito pa. May ito pinisyan kong, para kung guplain sa mulong na si Jesus, para kung guplain mo, Israel, water peptides lo mo. Na kung karning indisyon niya kung, akulit kaya kung kanya pa me, iwanin mo po siya singa Louis ba, na the English. Do it. Do it. Okay? Insiwo kuwas keme, may akangon ye. Insiwo keme, may pagyan agon kuma. Akangon ye kumpa, perukin siyong kontilep fact ki Jesus, perukin siyong kontar siya ngayon na testify ki Jesus. Kondari deny Jesus. Kondari me, lalay po yung narog tamagwan na siya akos Jesus. Ilma me, insewo siya pangan kime, insewo kime, may dame, akangon niyo ko. Nakanya pa, tema ko me proy ke sige mo ita kuluk ke ko mo. Name singing, just a few days back. Asum na maui flogo, na may singa sin mo iba mo, may singa tago to vacuum na kuluk. Kung may nasunod mo di vacuum kuluk. Finde Jesus pa si pela ko, I'm out of this game. Perspective lang siya. Mga value yak sin mo ito, kontinent value yak, kung value supply yung, gata ka ni kakiman. Na may sinaban siya mga, may tangatuna ko nga live nga, alam ko nga sinapay, lutilo mga kumisi, akaya siya ulang ka pa. Okay, means kung telefact mamitan pa ako, may watch pepe. Fino ko marawu, may tayo kong kuluk. Fino ko marawu, may tayo kong kuluk. Nakanya pa me, don't waste your time and energy. Sista pelong ki mamaya kapi ko, nikina kan sista pelong, nan ko mamaya tiya kapi ko. Mana kong kiti, pay ko. Mana kong kiti, fin kong kiti, naman ki, negativity ki mamaya ta ko, na pangan may shoot kolong ko, me, pangan may inquiry mong lumang ki, NC, kon matagi pa ng me, mong manente, on foundation sila kimapay sila nag-iwan na para valuean mo lumo inawain na valuean mo kipela sila na pwede finamay ka pa kung gano'n kante siya proy ka may tante pa kung gano'n kung pinsiyak siya tinggan proy ka may tante siya pa kung gano'n kita proy yung pa kaya kung gano'n kagimita may siya wusi praise the Lord. In fact, aquela mãe me, mas sabe daí a pai daquela meu me. Em seu gosto que mãe da ganha gosto, é calhe gosto, é fé me. Cai que não tá ganhando me. Lá em gosto me, que calha para me. Nem também se quando tiver tá islam se não, tem na ilha como tá sanging tot ya. Como tá vai tirar ali que vai. Oh me. Kung sila may wilumbangan, kung na compromise ka. Meron ka compromise na siya mo ito, may value lang siya, kataroy na value lang may pinvelasin. Kung sinsin mo ito, hindi na bakit kulug. Kung di mo ito yung long sikat ka, kung di un mo ito si Matangangit,
Jesus is trying to make it na make na mafadin mak ne long matogay lan kat patakor. Un may paspese na yun na may digan. Eli wet final squad na may na kayo gay may tat me sinalaw kwel. Parang sumon tapping kilang kandi eh. First one may course nan matakit sapta may course first sila nakilimun may chanay. Ano na wala hindi la piye pa yun na pa man mo ito. Kung saan mo yung pose ni mo iklan sa bakat, kung klan sa bakat pepayi. Kung giin mo ito pose na nagimasing na orat pa fakon shoot kolo mo. Pangin may rela pa ng muling klan sa plakumo, kinaklan sa bakat. Nakatsunod discipline pa na gide. Kung pagkato yung alam mo na siya. Kung may batay, i-evaluate, i-compare ka. Dahil may, ilwon sila dahil gulot na siya. Ilaron sila dahil soharo na siya. Iltabog proyman mo, niya iltabog proyman ko. Ilsangin naman mo itman may, ang iya, o iltiwsin na lako. Sabla mo may, insibu mo, naksingaluay ka mo may. May kuminingan kayo. May kulingon kayo. May kumingan kayo. May kumingan kayo. May tayo ba? Message mo kuningan kayo. Kusin mo. Kundi ingan mo kayo na kan me. Kung narla ng sibo na paye kayo. May me. Okay. Kanya pa, there's a twist. Kung diligin, build up tension lan mo. Kaya yung study kiyasan ka, din build up dahil may, in twist mo sa tanam may. Una fon si wanin le, na may tayo kasta ka na. Na isang malal na lisin may paye, masyuk na pay katkin siya na fon. In fact, wuke, sa totoo na doli pastolo, kung swing syuk ya kinsiyos na fon na. Kung swing pangasin. Katipangin God. O katpangin kayo klar pa, muna sintala kuluk na sish. Katiparo na sila, insuaro na siya. Katin palila mawun sila, palila mawupen na siya. Compare and contrast of who God is. Why God is so good. Nasinmait mame, muna sinme, ilti water siya, klira siya. In fact, na mawun sila, katin pa mame, kulen ka na siya na bayesa. Makuman kan sa tao na paye, siya na yan ay gulukiki, siya na yung muliki. Pa, discipleship na siya. Kaya yung palayat na kaywa, sana na sing God, katagan ito, praise the Lord. Your value, our value must change. Make it oy. Make it long sin. Mấy mà bây giờ nên chỉ là tầng này kiểu liên bullshit của mình không thành chỉ kiểu mình cũng mà nó quên phản nhật kỳ hồi crochet fel you foundation của mình tu lệ bên trong số mấy ta lưu của mình When mà coi như thế mấy mà sẽ cũng cái này Kaya togo sa ilan God, kaya may perspective la sa application, but follow up na rin God. Until I come back to the sanctuary, nangaliyak na pala, kakalayan siya, may ikiyakalan niya na, mamay ito parang magkatong siya nga, sa kato na pa ito. Ano stories ko ba siya niya piya nga? May sinawi na, talik po siya lang na kinapayin. I some stories ko like Pastor Frankie. Ikinata natin na yung pusli pa yun. Poile popokat. Masira yok na nakalkya pa. May sisa pala, di pitse gui. Na mapong value ya pa sang modis nung ka na ramawa. Kung hindi ma te falcon di na pa shoot kilom na kimati falcon kill. Katagan back, praise the Lord. Praise the Lord.
Mea gasori kuma. Tisha paika nasor kum. Gatsun to. Comment patong ya. Ngay in Korea fong na ponsi. Na pwede pangan mo value na siya. Pwede pangan magat ni mo pa ikon siya na siya masin. Po pwede magat ni ki po siya na kisigal lupa. We must change our value. May kung oy. May kung ki oy na mo ito keo. Consistent natin, my God, ilo relatary sa akin yung Catholic, mga kayo ki-creation at katagan back, praise the Lord. Praise the Lord. When siya may, when siya alum, when siya may consult na siyum, kon kalamat kimasingay, wala kisam, no dolo, pasingay ko. Until I come to the sanctuary, now I understand why I think like this. Ipo kung ano na kami, may ngatin yan na nagpaski makme, makadil pa ko, ngatin lang kamain ko siya, mga nan kami, kung binti lang kayo siya, kung nan kami. Pero, nagkilo ba siya? Pero, nagkikunda ka nag-century, ito ka nag-presence ng God. Ingan si sa pelong, yok na sila nag-cleanse sa plong na sila, pangan my panang choice ke mo loma kon niya gaglan na ki kadil fa sabi ba ki wasangay change value lala when the tension is built up it build up me for singali ko now I know now I know why I have to stop thinking like this ngayon ko nikala perspective loko ini na kon kalam na paye kung may naganito na paige, value la kay sinagaywa. Mali value nung kikita na malan pela singe. Kung binlang si pela singe, kung may nimilang God. Praise God. Na kung binlang si kawaklan God, sukat kikasal. Kung nag-century lang. Madi mamayta muna sa inyo na. Madi kaya ulong compare na kikasap lang mayta. Kung kasap ni Kimait na kayo wapela sila, katangin ni Bakimen. Master, kung sonaliyekan pa me, may kumtim ta kikas, ngatim ta ki-century natin me, nga-check na room around the bushes, ingan nila piya na pa pero kidaliyike. And no, we must change our value. Kat fulog na kayo. Fulog na kayo tolo. Di mga na po na kumritita na, mana esa pelkeya. Manay prayer kaya nawan na pangan. Aba nagdaliin na prayer, scriptural foundation, nag-emola, call for radical discipleship. Kaya yung mekali siya ang nagawa, mamay siya kayo yung tsak, tapulog lagi mo, will sing kaya. Kata ba mo, kulangan sumpugin niya ba't mo kaya? Kata ba mo, payak parang at kayo yun. Kata ba mo, stay finance, mula kaya kaya. Kaya yung mga napon na value laldala, art laldala, on kaya. Pwede me, they'll reject invitation on God. Feel mo kung ito mamatay kiyong, ne baba, talimutan doon, talimutan na doon. May kung gumulong si Mena, pa kung value yung singing eh, kung di kong pagpang may tamalututan ka, kada pa me, you will never pass on this word, the truth, na sin mo ito. Kung may lahat mong ginakatim ito, lahat mong disciples eh, upon commission, si Mautego na siya kahit sinagaywa. In fact, some na binbela na upon them. Go unto the world, all the world, and make disciples of all nations. Baptize them in the name of Jesus. Ura na masinit, pangin masi, kimatakin mana kaywa. Nga siyang kinusin pel, yeah, nung may katalang singi, water baptism na sin may kusay na kaywa. Arshwit sila may kalan sa pangkat pa sila la pena. Fine Bible of that, let the order. Pangin mo si makong kanyalan ke, lagong pastor si, lagong deacon si, lagong kalan sa pagka, kung binti lang si God, kalmen di lang si God pa, kung siya ako si God. Sa sure na gaten ka nili, si John sa taluo, fasagos, tolu ako. Pwede kung di ka nakadala, kaya may kigiyap ke, mulin na lahat pumisin niya. Glory to God.
Luo, Toluagos. See you, John. Luo. Toluagos. Wat kan je read? Wat read? Wat vinamos van God het zaken, na pijlen kat me. Wat is dat? Het is nou pijlen. Meron pijlen kat ito lang. Kasi ba na? Pame. Akos. Me akos. Long around. Akos ma pepelo pako. Read the Agagos. Read number 4. Read. Is that Jesus? What can you read? What can you read? May kushay mo back mo. What can you read? Is that Jesus? Read. Anam din naman back mo tatakal tayo kita teka. Ang gingoy kalam na may nutut ngayon manasin may kushay na gamit ni Jesus in Palopo. Kung kayo pagla mo, may kushay na kayo. Mapag mo ilita Jesus, ay tiyakos may sakil. Kuminggoy pagkilik na pipelo, e pagod kiwo sa sasine, e orang may tayo may tamalutut lal, e petay sa lusne, kung pinti pag mo ne, amen. Kain may kusay ngayon may me, e may kusay kikiyepsi. E wanin mo me? Nagkikasan God, sabi ko nyo man istrigen kusay. Sabi ko nyo man ki istrilan chunanon koshma. Ikaw nyo mapahinan to siya. Mahal ko nyo pay pa, ito ko na kalimikasan ko. Mun me, opposite lang agos pa me? Saya agos. Let me read it, may gosh read. Woo! Panginoon me? Maya killing you agad me? May plan God. Kung di ko yung pangon mo kung may Pentecost na kung may plan God. Namagtabong na si Pangi, kaya po yaklikon. Kung may plan God kime, katigan ni Widi, ni Megos. E katay na may kusay? Wow! Wow! Kita dulu kini ten mati sibe kueli kita nama hingga dia tala aku sepapangan ya kot nage Christ sila kewa kot pin when cleanse silang God ana Paul ke slave se el apostle se na sonia ki maulalan kaya pa urik ke maulal Paulo main ko in fact ke Jesus magkaipang na ilan di fact ki alu Shamsam ki alu las akwa las ke alu pa kana usla Monglan may kusay ang sing. For some question read it by moment. Kada may kusay sa pak mo may plan ka. Mawalin na Pentecost. Mawal. Oh. Kada may kusay sa pak mo may plan God. Mawal in Oena, Protestant, Paulo, may Italy, wait, Protestant, wait, Pentecost. Now, idem din Jesus, idem din nato, Paulo, may ito kuluk misinga, may men. Kati charm ke Jesus, may pensi na magad mo the charm ke Jesus, na mamaw fashion. Lazy ito ko, may kialo na kayo pinayin ko siya fashion. May tigit Jesus in Palopo. Katagin ni Baking Amen. Amen. Well, Captain Kanjalan Sili, Katena Way, Katagin ni Reed,
Patayin na may tsaka may God. Mawalin na Jesus Christ. We see we to mo mawala na Jesus Christ kin necktie. Kung pinin necktie kung tikala na Jesus. When all you see external appearance and might see, my losing ka na kanila. Ipa Jesus, ipa malan Jesus, malan God. Masifan na katakaliba, masifan na. Masifan na, masangat kalabila, kung malan God pa, kung akos, ma Jesus, ilsakin, kung maro, paname, molaman me, why na Jesus. Para kita mo ito. Kung kain patlan, may Christian siya, magkime. Akap ka baging gandi ki community look society. Makap ka baging gandi la. Siya mga ganay tao mit ki akap ka bat may lima pa. May ito na may Christian siya. May necktie, may nilitak paypal, may elwiyalu ki Senri, elwiyalu ki Uniste. Paano masayag kalin niya? Na yen no po nang iking akapay, nag-isip ko yan ulit kush, na pense mga peptaiste, wala naging Jesus in peptaiste, na ikit lang. Ngayon kandiet lang, ko may pwede, may oiling pwede. Mga pwede pa, Jesus in ralamang lupon na, kinain ka na rin, katagali ba kina? Nagikot tiwukwe, mga Jesus in rin, para kita may sa pangkat o katun-tun na. May kita tun-tun na kita liit ki, siyempre, we mga pala sila. Kita tiyang singin ilagas kat kahit sinagimag tanggan siyempre, re-value it. Malad pong nas, nagimagat taman value. Las kahit sinagawa. Dabong na las mo ito, may tikas liipe. Tangan ba may tlan kata pa me? May pa. Mapangan, papagay sililak mo ito. Kinangkap ka pag ito ay Protestant congregation na. Mapangan, may tlan kata na kayo pa. May man yung wine break. Eat the wine, he's prayed. Nanaklo ko kaya kishmin wagi ito lak kaya. Orang aperan bapangan masih may pamame, mula loy na mula Jesus. Niki na nga ko nagimapay singi pa kung long uye ko. Lagonis Jesus, kikumis Jesus, kumis faga. Akus ma Jesus in fact kolero. May pako pa me, isel lang loimlom. Ilpinte loimlom, may tangolom, ile may tanon kolom. If not your Savior, it will be your judge in the last day. Itin ano na yung shipe. Kinain ko na Bible study na, o katita ko nag-iakos na kimapaising. Obedience through faith. Ito ko siya na siya kahit sinagawala, pang-iba, tangon niya kat na kaya. Obedience through faith. Na may nagayas ko lang sa pagka, value kaya ang kaya kuklan mo ang kaya value may akuklan alu. Naikinakata ko na kimapay, nagkikasigan. Naikinapay yung mga tiba na tapat kaya naman kaya. Kasi ko tala, misa na magaypan na, misa na puwan pa na pangapangan mo, mawulmita. Mapangan mo katpang, mapangan mo pa yun. May, kung di ko, kinakapag ngati ko yung ngati dim yung wine, ngati kang pray, ni kinanga me. Tagaligi, papalangin ko na iyayak. Tingapa ko na kada. Papalangin ko na iyayak ki Madeline Basho. Ki yalong ang tuloy song lang. May sinisiyagsik lang. Kung kunay, forget mo kasi. Kung kunay, forget Jesus. Kapa mo, ngati ko nga lang, papalangin ba ko na iyayak. Pangin sa mga tagagan kayo, wala na water baptism na ako. May mga itala, pang mga Jesus in sap ko na. Orang ako in fact misingi, lang nga post na mo it misingi. Hindi ko in long pe, kita ito la pe. Kita ito la pe ng lebe mo me,
Pagkatsak na mulin siya. May kalmen mulin siya. Kalme pa, katsun na kalim kalak teme. Bible siya na pa. Katit alak teme medyo, Turkey pensima Jesus yung taga, sikla teme, kite ikle orna e. Katigini back, praise the Lord. Napapay ng panel ng Bible study lang siya. Structural foundation nage pugbangat diye sa talibekos. Musingin eh. Kaya nage radical discipleship. Masama siyeligina. Kung finte apos ng God. Kung may siyang nasin may taligin na kumise. Kung may siyang nasin may taligin kumise. Kung dahil tuyam dan kataname. Savior si Lord ngayon. Ilapat siya siloma. May Mama kishmin me, teori magluklong, teori masabalong, masipan na kunti na iselan ngayon may tango mo. Katingin God, praise the Lord. Napay pensi matakan na church ngayon. Kitin ko yung likian na class, magatsi ko, sheep, misingi, value lang siya. Katingin i-vlog na nagke, kinaganda niya niliyan, Asa. Sa tayo kang tolo, dali pinaspelong dahil, der compare contrast menutu tsengay, medu sapta na mikor, pasila kisinga luo, na reading na kay ng tolo, Sam. Siya na kilong laiko. Ingal tolo ka trini, read, ikong na kung siya, siya na kiluo. Praise God. When my ekle, niginamay sila encounter ka. Katigani ba, amen? Nothing changes, katigani ba? Nothing changes until you encounter God. Pero sinchimaitan, when my ekle, kimolong, kinanaklong, ni kina, umosin na sing God. Asmat kum delta, ekle mo lao, kel chung God, ha? Igulog na, sonol ka na mo, boom, shit. Build up tension. Ni kinatan mo lang sa atin, tikon siya mo, attention siya build up, nagpensi mo, when na napay fincha ko mo, may takal di mo, kung tikon rala, taliksin di ko na when may takal, okay. Pensi mo kung pala mo ano kayo, that's when God will show up. Well, sikat na kayo. Artik symbol kat kandi, may sikat na mole. Sir. Praise the Lord. Manapay. The C classic section of 10 considered Bible about. Never again Jesus. See never again Jesus upon it. In a damn hard. Demar, great Peter. Demar is like the point when the boy back here all. Atin the lyrics si my level so lang iti my orala line on Jesus at the show. Pensi ma Jesus in me. Leave of people like that. Pensi ma siya. Il siya tari ke. Il encounter Jesus ke. Ashen si pensi o yisi makat na show ke sa pasien might si. Panen might na kayo some room and might na kayo nag-iikla si makat mo kayo pa na kanirela. Di mo lang Jacob. Iloyan. Ni kung si Milo nalige, il sunod pa lang, nothing changes until a person encounter God. Kung pinwi na aluluman, na may ninaluluman, pinpada kung uya, kung tikanin ka, kung tikanin ikle. Masipan na ikadla, mong kahit sinagaywa. Tialuluman. Kaya sinchima ito, tialuluman. Tialuluman. Natikumpe. Nothing changes. Manap pa isipangin. Nothing changes until you encounter God. Now, kung di ko improve in a personal life, luman be. Enter the sanctuary of God. Sabi kang tolo pa siya likos ke. Kaya introduce pa sa inkan siya likat ke.
Mana pwede ka tali compare ka na kimay. Kat compare ka siya. Kato siyempre, kakintan makapama. Ay. Kakin, nagkakamama. Ngakin, mawiyag patalig ni, kung dito natin fosom si tala, amay na may luman. Kung may si magkatira, a unique creation, katira lang kumpako. Nagimay plan niyo, panan may compare kung nakiwulan, may kluklan, may liye kung hoy nakikat, liye kung mo, na panan, kumero makatil pako. Kan mulai ke sabta, ingal dulu pas siye. Kita ingin liye Bible contrast ni. Siye lu kat ni read, fineka we are reading. Siye lu, el read fan. Sabi ingal dulu, siye lu, kat read. The sales and the sincere. The shopta. Apkaran ngayon kalaya, elalad kong nila ka apkaran hingwanin ba? May sira kung saan usaya ko? Oyen na lang may kuluke. Kung men, kumliin na kung men. Kung may siyang usaya. Kung nalong kimay ta, isa gala. Kung nalong kimay ta pa ko, siya nga daw. Pinsa nga na, siya nga daw. Siya palinisma na kumanga. Taname, falok na siyang power of look self siya ngayon. May kung diging God o kung diging kung. Kung di katanaran siya minguligi, may nakaiwa. Katanwan si talik-tinig nakaiwa, di talik natin mama. Men, Bible element shihit mo self-centeredness ng maitse, ilpapanin sipalat na kaiwa. Ilpa siyam da yan sipalat na kaiwa. Men, kung di kikatan ran sila, kung kikatan ran siya, nasyong. Iyan na, kung pa me katlo. Iyan na kung pa masyalay na singan. Napanagin pa mo me, katrini siya belike. Kingali me? Kingali wo ye na sin mai kudu. Shime read it all. Kingali wo ye na sin mai kudu. Wo ye na mait me. Sin mai kudu. Wo ye mait kulu. Wo ye kumli wo ye mait kulu. Wo swila me shang shang. Kumo sa ngala mait nin mo el. Kom na long as moet ze, kom long werkelijke monument. Kasi katala siya nuk sa ingan ngapan kumo. Kung dala liya kan na naksin mo, intihan ki mo, mankat. Pero ko tihan mankat na nakteli me, ma, pero nakay. Tension center, build up kita kontak me, furukat taligi kat, naki. Lang silang pera sila inkum na pa focus lang mo. Liye mo ki woye na sin may kuluko panang konsyama siya. Na uyi ko pala kung may silpe ako kinsin kon kandi. Change your value today. Kon matiliye woye lang siya may kuluko kinkum intimasi kami Shang-Shang. Quand tu dis que tu sors de l'école, parce que le moment, il se voit le chemin, ça cache à bin mais, non, women sama asil. Et il y a quelque chose de moi na pen, wow, kasi ka to. May isang kiurik masimig mga Shuki Airport ki 2002. Ang ko'y may airline, air freight, cargo. May kasum na yun naman screening yung Rick. Screening sa atin si Rick na may tigas na isul na may di ko siya isul na sum na Chicago na training siya. Rick le, may screening sa atin siya natibuk na may natibuk na ta kapang natin siya
I'm going to Kosrae the same. Now, we're going to talk here. We're going to look at the Urikma, Nekakate Urikma, Padmagate Urakdama. Not the little people can along Manako, no phone, no one of my background. Makina long term, and I don't get her banging. A long term, and a tibuk, like Ulukligo. Now, Falling Crunchon, the Kistoja. Maybe you are showing the Kistoja and the more presence and God, not about taking to. But that is a more sincere, not doing, not the showing Kistoja, not doing it, the more conscience law quite clear, no more massive. May torch again. Kumugay pa na when experience sa when in mala, pero kumugay pa na siya malay po hiya. Dahil mo dyan natatan, kiskunin sa ka, manigan tayo, manigan rin maging computer. Talig na gawin siya laki, high school, Punao, some laki college, some laki Manua, some laki UH, Shamanat, some laki, na, ang compare nito to again, Kosrae High School na, kumate orela. Ang kung siya na siyoy, itayat na pa'y itayat na pa'y Kosrae. Kung siya na siyoy, ano na itayat na pa'y uwi. Ang taka nag-interview siya ito na, siya ito na kilinya kaya, aro guluklay ko nga tibuklay kaya, pangin pa sa mga tuklay, pala kaya papalang mo may, kung mo kayo pantang. Massimo kung magkipanasahan, ang font na may siya, when lang. Kanya pa may, when malay pong naltal siya, kishpinten kung kiluto din, uncle saltal, Andy saltal, Rick Ma, nekil ka na director ki nursing, na nekil ka, patana or creepy na, compare niya po sa ke. Koy, irrelevant ka pinsyak mo ko. Siya talaga mga tasbagay, Nagluya na kisya wala siya, nakikdirector ki mga ba't magka-airline pilot siya. Woo. Nakangayngit, ano nga kung kaya pala using ang clinic wait. Kaya-interview lang ka. Napapalingin kali ang anticipation ng kaya, nangatubok lang ang pilot vacancy. Kung makaipangalat niyan siya, may nakaiwash mga lang. Ano, ito nga ang nitimutan mo ito ang haki pag ako naman nekya el director la nursing ito nito. Asa ang naging gigit ki mas shuki rik mas paano naman mo ito raw singi shuki rik ma. Ito relative overqualified ki rik ma panang tel show na kung dapat yung witness na sinmit na mo wang in God, wang in purpose na mo. May kung magay pa na place ki. But that's not the will of God. Nga tukle pala, tawsa si pangay. Nga tukle pala, sunya mas encounter. Encounter sa sikya. Asum dagi o metel pansin mo ito kat finte pangin kong, kung tinasulle. Kat finte pangin kung sulle. Asum ki tasta. Interview ki Monday, interview ki Tuesday, interview ki tasta. Tasta nga som, ebelen tuk nga mataloma, matahan na mo pansin ito kong, kasyak na nanempan. Elot na siya kung airline. Kung siya taligid ko siya song, kung panmasyon talig na, kung may na ka na, sete kung talawaya. Kila kaya siya kaspel, magpapalang ilay tulugin niya mga intisikya, malilita na kung check na konikun, maulong. Manmiti na nagyangap, pinchali nga ki, maurin maki-airline na mo, Atu ang mamit ko siya para nangatu den dia na mo telang ko humrik mo ye nga fact lang ang na uri pa sige lang ang chuke may ti chop sina pa sin airline uri may sige lang pele absorbe ang kirik my airport ano na tan sito ko na senrise nga show lang ang konsum naging me nga show nga sum na tibta kilainsa nga sum airport Som airport, shukirik masel, sim de ICCAs, na tilila di aksok sukupangin. Kilo ka ukan na nga tikandi kayo mo. May ngali yung self-centeredness, ICCAs na nga, Ars airport ng long. May papagkulaw mala, atita na tipangin. Ano
看这个嘛，一行那掉屁股没上身的。那为了我送给人这个，我送的五千那个，5千那个人sign up 那5千那个人 rate 不是吗？我那说呢，啊，当然那5千sign 的嘛是那，我这都多那这白是那有些不认识那个，没也不认识。啊，送那 smart 那个他们，那个当然那 gas 跟 Kosrae 嘛是个。I guess that that's it na air needs it. Ma manas ko en air needs it na ucha. Ikek la kurdin je. Ikek kurdin ang gata na. Ne meta Philippine ni karti. Ita duten. Enin catering enin rep mo kya so kya. Na ucha na tin ne meta siya lenga na chuke po na ngawalatan. Tayo masih rectangle. Mata na praying ka for na kain na pagkali mo. Masih na ka. Ang lingkod chukla may Kosrae liye ka. Tila ka. Self-centeredness of her wrong. Kumahalan na okok na paikan rectification mo. Bangin masimit masakluwa. Katin ila mo. Il vinshut ma wona sim ke pel ma kum takula e kana us kum le moi prante ne plak no ma yete apan il sigel ya ma training kum ke ma ngai pal training gat ke ke ma so sang ne treasure ma do not lay your treasure fin fel sing fel you do mo kon te die ke ma lan fel sing ke na ro il tak ke au sing mo me ke gali wo ye da sin ben mai kulu nga me na shang ya ma ke me wo na sin me wo ye with kulu ko ma ke me ri dia gosh Manulus Kona Fugogo na kung silga noon ka kasi kata ikaw na yung wait na lang kat pamasa wait lang kata tinamas ungay na mga kumeriti tingin na po na el kasi akong ginang ki plans and sing a Christ-centered life in conventions kun kumle kondisyonan ko kumingkan mo na siyungke o kumli mga sinay Kidaliye na ke mas na ke matag ke mas na ke discipleship la sa kon fili kumle na pagi ke in one lay po mo ke sanctified te tamen very ke gas credo very sanctified the kind of me il mahasem ke fa na ko mas ke ba kumpangin kan ta ke Jesus na soni ke mo Sony ki kan me sapayat me si pasal si sapayat me na ki may klan sap si in kan fakat ki Jesus kan pa etila ki pa reko katang ni ba not my will but Lord your will be done apa nang gas mo gida akcha bigim nit me ko wala lak me do sapta gida liye sapta on kada akcha bia sapta lime ko spien sapta on go stet liye ke fosinga liye ke to mo to libine wo pelo God kunde gani acceptera. Praise God. Siya kum kapash na siya. Siya kum uliyan na siya yung katuya. Fosi nga uliyan. Gito yung tolo ka treni mo ito kayo. Treni wiya. Ridi ke ekasa nga. E vinash. Daki fosi nga uliyan. Madak read. Pangan siya main na के frameworks के मुगला शो में क्रिस्टियन discipleship लो मो मासे में कुमे कला पमे क्या सिंह समझा कि फी में value मको मोया क्लाओ इगन चेको योक्शिबेगन कुमलों डर की कुछ लिगे मोमें truly God is good to Israel but not me God didn't want me to touch on. But as for me, my feet almost stumbled. My steps had hardened and nearly slipped. Kung niya tarta na me, kung makadil mo, tayo higulot na siya.
katil won sentada ekulun su melol sentada sorun su di mal family church ke kon mate a law said your allegiance to God ka personal molina lo min kan mahal wela nagisapla papa son god sapton god pasigal yang gitu gitu kata ni read Ni mete losa plegata plus tintelo. Yegwati derasa kanausta. And we pushapa jelosa kanausta and on where pushapa. Mero pa nang may pushabas kan pushala mga no Mero Uye ma ki ma min me ma na ko mo reclipping pela sineo ele mi sing kan gal ki creation ma si pam na ele mi sing kan gal si lu si pa me ele kan gal God lu pa me ele kan gal ma si God li ge inkum ele limiti le chop ke da mo me gal ma na ki wa ta sho mu la lan mai check na kile kan pa me God te lura na tar koyin makulukan to kan again si du ette sum kana us kumle e masai kumya katani pa kina kada kat ben makata kana us katlo e kana us tan kan masai e tu kana us tan kan kanale e kana us tan kan masai peke para el pa ki buksen ne la kelmi first step let's read moment read katani read Die boek te man. Ben ik maar sprak na dat. Dat gaan read. Você viu gan? Super reading en bangen chapter was het read. Conscience woman en lykkelig ni chapter tan han na kibelen sin en maslen kira keluna shishke kosineo men tang ten beli when in my te foi gat na ke meeting cheers en flock wan na sie mai ki alu na kewo say gren kan ekle disciple in Jesus na me rele ekle la sho assignment na ke mandeo gren kan de ko pangen pensin ke ekle na ke mai clients are come mai tamalutu tan Jesus medo sapta on gosh for single yan ke tol mal tolu medo sapta on gosh as on gosh single yan ke tol mal tolu pangan assignment loss na ke a Christ master life a Christ sender life masimo me kum mai kum le lima katel ke me pangan magdet kan ke medo on gosh single yan ke tol mal tolu that ko te shambing ke mande fashion Monday se met pasige malam singe ngai Friday met te go online and we Friday met te go ma we get peke ko singe ke floor la sha ingon ship te ko katani ingi na ngai ne na ko de ne na pai ke de lu tu te tala ma pai singe eis kateli halu na nagin met la sha in shikeni in mogen yokeveli shipe e value and God nikle value la kai singe go Nagdain da me, gdain da proito na me, magat proite apa, gda proite will and God. It's been a paklamo, God elishut, every desire of your heart. That's a selfish motives. But in God in Tuesday, manago magat siya ko. Ilusi magat siya mo pa nagi will lalo. Pang magat lalo pe. Amen. God place me nagawa on top of the hour. Al Gustavo pangi, paning the two again singe. Assignment lagan, elwina samit nal dolu. Reading again, Sam Limegor, Sam on Gosh, read Yalla no one upon again. Medo Limegor, Medo on Gosh, El Wonake, Sammy Naltoli was sinning along like Bush. Praise God. God bless Pendagama week at Bible study online viewers. God bless you. Make your floral. God bless you. God the best you be awesome gay. Manda, Vinesh me proy, going to spam website lasha, going pangun them Pamagan Dalgiang. Then can carry home the proy luman, a pain come the game with my fan, one can long again can carry home Kimo luman, then Pomum can Kentucky, can pound 808 990 0495. Sure, going to book can pound number Silong 808
597-7828. Nag-prayer request, nag-water baptism luman, nag-lut-lut, kat country la pen ngayon ka takawikong ke pel luman, nag-pen mo kung may pangin ka dakalam niyo. So pangisap na lang siya, isalan God, lan God din ko usum na gan mam dadagaw po yan. Katavel si Behosu. God bless, shalom.